Pozdrav ljudi, dobrodošli na moj kanal Mystery Cross sa vama još jednoj epizodi. Ovaj put vam donosim novitete sa te servera i danas pričamo o češkim heavy tankovima, dakle nešto novo što dolazi, što je trenutno na te serveru. I danas ću vam ja ukratko objasniti šta vas čeka, šta dolazi, kako najbrže izgledati ih i odakle morate da krenete, tako da ćemo to odraditi na brzinu. I danas ćemo testirati tier 10 tank, sutra tier 9, prekosutra tier 8. Uglavnom, imat ćete test svakog tanka da vidite kakav je koji. Uglavnom, dakle, ako želite da grindate liniju, možete već lagano da se spremate, a da bi se spremali morate krenuti od Škode T25 tier 6, onda vam treba 56.000, ako ste već grindali češku liniju prema TVP-u, treba vam 56.000 da izgrindate VZ44-A. Ovdje vam treba jako puno toga, dakle skupljajte free experience, imate i gusjenice, i motor jedan i drugi, imate radio, dakle teški stok, 16.000 za prvi top, pa 12.500 za kupolu, 17.900 za drugi top. I onda vam treba 61.800 experience za tier 8 tank. I kada dođete na tier 8 tank, također vas čeka, imate čudo, samo radio otključan, sve ostalo morate da stavite već 50.000, 70.000, 86.000, 106.000 iskustva vam treba da stavite tanku full i onda vam treba 135.000 da kupite tier 9. I kada kupite tier 9, tu i također imate čudo, samo radio otključan, 25.000 za gusjence, pa 27.000 skoro pa za top 45.000, pa onda imate drugi top 48.000, ne znam koja je razlika, nećemo sada o tome, to ćemo raditi sutra u videu kada se budemo zabavljali sa 9, a ono što nas zanima je tier 10 tank, to je VZ55, 188.000 iskustva, kada stavite tanku full će vam trebati da ključate njega i nemojte zaboraviti, na njemu imate dva topa, imate top obični i ja mislim autoloader, vidite imate dvije granate i mi ćemo taj za početak testirati. I sada ćemo kupiti prvo tank, dakle VZ55, idemo staviti ga i u full, 315.000 košta ovaj zadnji top i stavili smo sada autoloaderski top. Sada nam treba neka posada, pošto nemam ČH, odnosno imam TVP-a, pa ću ja prebaciti posadu sa TVP-a, svakako je ovo test server, pa nije ni bitno toliko, bitno da testiramo ove tankove, ima 20.000 golda, tako da ovdje možemo se igrati sa svim postavkama, pretrenirat ćemo posadu. Da vidimo sada šta ćemo staviti od modula, da li imam išta ovdje specijalnih modula. Koliko imam bodova? 50.000 bondova, da li su možda stavili turbo ovdje, novi, nisu. Ali nema veze. Uglavnom, pošto snimam video, neću sada koristim ljubičastu opremu, koristit ćemo standardnu opremu. Dakle, ovo je autoloader, to znači nema ramera. Dakle, možemo se igrati. Stavit ćemo mu ventilaciju, stavit ćemo mu, šta bi mogli staviti? Stavit ćemo mu gun laying drive, odnosno gun laying drive, bože, vertical stabilizator. I treći bi mu mogli staviti. On prvo vidiš kakva mu je spotting, odnosno kakav mu je spotting, 416 metara, mobilnost mu je 50, top speed. Stavit ćemo mu mi optiku za svaki slučaj, pošto mu je dosta slab view range, stavit ćemo optiku. Sada granate, dakle standardna penetracija 260 sa običnim, sa goldom 306, high explosive 68, mogu ostaviti, evo mogu ostaviti čisto pošto ima dosta granata, par high eksploziva. Stavit ćemo mu hranu, pošto ja igram sve tankove sa hranom, velike popravke, veliku prvu pomoć, jer tako se treba igrati desetke. I za bondove možemo staviti također, pa ventilaciju, mislim da najviše odgovara. I stavit ćemo mu neku lijepu kamuflažu, da vidimo šta imamo. Evo stavit ćemo mu ovo, dosta lijepa kamuflaža. To je to. Što se tiče samog tanka, stvarno mnogo pričam, evo već 5 minuta samo u videu. Mogu samo reći da ima jako dobru kupolu, vidite 300 mm armora ima na kupoli, ima isto da li je ovo Spaced Armor, je, po svemu sudeći. Neću puno pričati, evo mi u partiji da vidimo šta ovaj tank može da odradi kroz partije.
Evo nas u partiji, malo su mi postavke drugačije nego inače, tako da nemojte zamjeriti. Malo će mi vjerojatno trebati vremena da se naviknem na sve ovo. Da ovo popravimo, evo ovako. Dakle, ima dosta VZ55-ica, sada idem na standardno mjesto. Nisam obratio, pa dakle, sličan tip nije punjenje kao što je na Talijanima, specijalno. Ovdje je malo drugačije, dakle, ovdje imate reload, mislim da je 20 i nešto sekundi bio za 2 granate, kao TVP slično, samo što TVP ima 4 granate, ali ovdje je alfa, obične granate 490. I dakle, punite 2 granate sa potencijalom da napravite 1000 štete, da vidimo sada, malo ima i laga. Malo više laga ima. Problem ovdje je E3, kakav lag, bože. Baš loše radi te server. Ovi su u hull downu, nema smisla da idem tu i pokušavam nešto napraviti protiv njih. Ali možda bi mogao sada protiv. Da vidim. Čisto da ispalim 2 granate. 18 sekundi je reload. Idemo je ber iza leđa. Nema se fokusirati na ovu stranu. Što ovdje svi igraju all downu, baš teška pozicija da se napravi nešto. Evo ga objekt. Jedna granata. 2 granate, dakle 1003 štete sam napravio i sada imam 18 sekundi reload. Sad će ga završiti ovaj. Jedna. 2. I 900 i nešto damage-a. Mogu reći da je jako dobar tek za sada ovo što vidim. Idemo sad na ovu stranu se fokusirati. Što vidim da ovdje pušaju. Ovaj me ne zanima trenutno. Ovo ovdje gore me zanima. Jedna. Čudno da nisam ovo probio, ali nema veze. Jedan inbounce. Ali brzo ću napuniti, ide E3 dole, moram se paziti E3. Čak bi volio E3 napasti. Kako ima dobar put E3. E3 baš zna da igra. Vidi se da zna gdje ima koji hull down, očito da ima milijun partija u E3. Sad se napunio gold, da vidim šta gold može da napravi. Dosta je sport tank. Možda se trebao čak staviti turbo, ali ajde. Idemo na E3, nemam šta primišuti i završiti ovako. Stvarno nema smisla. Dosta i tebe roti. Dobro, nije neka partija, ali ono, sviđa mi se tank, pošto je prebrza partija završila. Dok sam ja pokušavao negdje da napravim neku štetu. Idemo staviti reload. Gdje je taj? Ajajaj. Gdje je čovjek otišao? Mislim, te serveri ovdje ljudi uđu koji nemaju pojma o igri, onda ovako igraju ko što igra ovaj type. Ajme mene laga, nosi mi tank samo. Probat ću sa turbom. Probat ću skinuti ventilaciju, staviti turbo, odnosno skinuti optiku, staviti turbo. Mislim da to je bilo puno bolja ideja.
baš je dosta spor. Ajde da napravim još 1-2 šuta. Nosi mi tank, čim je lag nosi mi tank u lijevo. Ili u desno. Katastrofa. Neću nigdje dirati lijevo, desno, sam idem pravo. Dobro. 1500 damage, just like that. 4200 štete u prvoj partiji. Idemo da vidimo rezultat i da vidimo drugu partiju. Evo nas, s rezultatima 40.000 samo zaradio jer standardni account 2000 experience-a. Dakle, po šteti sam skoro pa prvi. Za sada mi se dosta sviđa tank. Nisam imao priliku testirati armor, ali armor je svakako teško testirati na samom test serveru. Ok, ne može se uzeti premium, nema veze. Nije ni bitno. Idemo probati sa turbom, rekao sam. Dakle, skinut ćemo mu optiku, stavit ću turbo. Ono što sam do sada skužio je da tank nema nekog armora. Nisam još probao igrati u nekom teškom hull downu jer nisam imao prilike. Ovo mi je treća partija, tako da ću probati sad malo agresivnije. Pošto imaju mnogo heavy tankova, napunit ću golde. Mislim da nikom ne smetaju goldi, pogotovo jer je ovo test server i svi pucaju golde, tako da ono... A mislim da u randomu današnja meta je samo da se puca golde. Pa idemo malo agresivnije, probat sačekat nekoga, ako uspijem proći odmah. Kažem, imam turbo. Ajmo probati iskoristiti taj turbo, da vidimo da li ovaj lik ispred mene ima turbo, ima li kakve razlike, ja s turbom ili bez. Pa malo, ali... nije to nešto sad. Da kažeš. Da vidimo sada da li će netko ovdje izaći. Imamo jedna. Imamo dvije. Samo dvije. Imamo malo riskirati. Evo to se. Da li će ovaj opet izaći? Vjerojatno će opet izaći. Da me ubije. Dobro, uspio sam se izvući jedva. Ne znam kako, ali ne pitajte me ništa. Dakle, 2400 štete, odigrao sam jako loše, išao sam malo na rizik da se razumijemo. Ali ima artiljerije, ima. Da se malo povući. Što imamo tankove u bazi. A vidimo ovdje da. Objekt 705, da li puša na našeg ili nešto. Dajmo ovdje jedan šut i njemu. Čekao malo, neće li ovaj Centurion nešto da spota.
Da li mogu vratiti ovome? Dobro, još iljedarka. Kažem, kad odigraš loše ovaj tank, dosta lako je napraviti štetu, kao što vidite, ona je 3900 štete, odigrao sam ko bot. Dakle, moć ovoga tanka je kada napunite granatu, možete jako puno izvući iz samoga tanka. Ne znam gdje je ovaj udes. Nadam se da neće sada ovdje da se pojavi. Neće, ide na drugu stranu. Što ide na drugu stranu? Okay. Dobro, pogodio sam ga. Dakle, saj scrape me je probio, ali 5000 štete, vidjeli ste da kada napunite 2 granate za 18 sekundi imate potencijal od 1000 štete, što čini ovaj tank, mogu vam priznat, prilično jakim u randomu. Meni se osobno sviđa. Čuo sam da su svi rekli da je dobar tank, ali dok god ne probam nešto, znam, puno ljudi je reklo za druge tankove da su dobri, pa na kraju kad igraš teško smeće. Bome, ovaj tank je jako dobar. Ali idemo mi baciti još jednu partiju. Evo nas, rezultatima partije za ovu partiju 42.000 iskup. Mislim, nije ni bitno, 5000 štete. To je najbitnije od svega. 11 šuteva. Idemo mi na sljedeću partiju. Evo nas na dobroj mapi gdje možemo pokazati prednost ovog tanka. Dakle, ovu partiju ću pucati uglavnom obične granate. Testirao sam prošlu partiju golda, napravio sam 5000 štete. Dakle, idemo se vratiti u realnost, probati pucati obične. Mislim da je oko 18 sekundi reload, ne znam sad točno, pošto ovaj mod, odnosno kada napuniš obe granate, ne pokaziva koliko je točno reload za obe, ali tu je negdje oko 18. Oni imaju chiftena. Idemo sada probati dati 2 granate. Imam turbo na tanku, turbo dolazi do izražaja najviše kada idete niz brdo. Što je to u ovom slučaju, ali morate shvatiti da ima jako puno laga. Užasan je lag. 490 starta, 390 damage sam napravio. Idemo sada dole u ruku. Chiptan misli da je bog, idemo mu pokazati da nije. Sada dobra mapa gdje mogu malo iskoristiti samu gun depresiju ovog tanka. Jednu pucao. Ne, mister, ne. Ja sam se zajebao, htio sam ga gurnut u vodu. Lag je ogroman. Okej, Chiptan je AFK. 3500 štete, šta je ovo bilo, bože moj? Lag je ogroman. Bože, koliko je strašan tank. S ovim lagom uspijevam napraviti ovo.
Okej. Dakle, nisam ispalio nijednu golu granatu, napravio sam 5000 štete. Ovo nije gotova partija. Idemo se malo izvući odavde. Imamo tenkove u našoj bazi, ali da se mogu izvući odavde. Konkuror se ide utopiti. Ovo je bilo riskantno. Ali okej. Poslije ću napuniti golde. Pošto je partija gusta, idem brate izvući maksimum iz ove partije. Ćemo staviti reload. Brzi reload, 18 sekundi. To je to, ljudi moji, prati još za 2 granate. Volim ja da mogu dati 2 granate, ali lag mi ne dopušta. Puca njega. Ima brži reload. Dobro, 5800 štete. Dosta zanimljiva partija. Imamo li još za jednu partiju? Idemo još jednu partiju. Idemo baciti još jednu partiju. Dakle, 5800 štete u porazu. Jako dobro, ali idemo da vidimo sljedeću partiju. Evo nas u zaključnoj partiji ovog dana. Za sada dosta lijepe partije, osim na novoj mapi gdje nisam napravio niti šuta. Odnosno, jesam jedan šut. Tu partiju vjerojatno ću vam izrezati jer ćemo mapu odraditi u drugom klipu. Ostale sve partije su bile jako dobre. Moja ideja na ovoj mapi je da idem dati prvi klip nekome ko bude išao u grad. Dakle, to je ideja, da li će se to ostvariti ne znam. Vidimo da je EBR već gore. Dobra stvari što naš EBR ovdje zabavlja. Dok ga on zabavlja, idemo mi probati doći na moju poziciju, takozvanu. To, ljudi moji. 1000 štete je tu. Šteta što nije ova druga ušla, ali nema veze. Ovoga me je strah malo. Leopard je tu. Nema veze. Jedna, 2, aj. Vidite kako je lako napraviti štetu s ovim tankom. Punimo opet. Idemo primiti od njega granatu.
neće čovjek da puca. Zna da je mrtav ako opali. Pametno. Mora se priznati. Evo pa gdje pobjega. Kako bi onda mogao spotati ovdje. Da li jeste bez grada ili? Malo agresivnije na ovu stranu. 4 je tek rezultat, ali... To je što nemam optike, to može sad doći glavi. O, Roki moj. Jedna. Dvije. Znamo gdje se, idem pravo točiti gore grad. Nema potrebe, mogu ubiti ovoga FBA. Just like that. Ušao je FE u grad, nadam se da Kramwagen će sada da se zabavi sa njim, ja idem ovima s leđa. Idem riješiti TVP-a. Dobro je Kramwagen i s druge strane, to mi odgovara. Dobra stvar je što nijednog gol granatu opet nisam ispalio. Samo pokazati da se običnim granatima može napraviti mnogo. Iako svi ovdje pucaju samo golde. Mogu potiti ove ovdje. Sad dati još jedan klip, to će biti opet 5000 easy štete. Mogu vam reći da je jako dobar tank, jako dobar tank. Ovo će biti opasno u randomu ko Sanđalu. 2100 HP-a. Mnogo. 1015 štete sam napravio je iza 15 sekundi, odnosno 18 imamo opet puni klip. To je to, ljudi moji. VZ ću ubiti ovoga. Idemo mi tamo, ali 5600 štete sam napravio opet. Jedna jako dobra partija i pokazatelj koliko je ovaj tank moćan. Znam zašto ću čuvat svoj free experience. I blueprintove pogotovo. Moramo vidjeti kakva je linija do ovoga tanka, ali ovo 10 ova je čudo. Baš čudo. Potiti ove šabane. Dobro, imaš full HP. That's how you do it. 6000 damage za kraj. Perfekt partija, agresivno, bez golda. Ja sam prezadovoljan. Jako mi se sviđa tank, jedno čekam da dođe. Uglavnom, ljudi moji, to je bio VZ55. Ja se nadam da vam se svidio, evo malo duži video, ali vrijedilo je svakako. Dakle, 5900 štete.
Jako dobra partija. Uglavnom, odigrao sam 6 partija, jednu partiju sam napravio, jedan šut samo na novoj mapi, nisam znao gdje da odem, ali 4000 average s ovim tankom. Ne znam ljudi, recite mi šta mislite, ali evo, to je to što se tiče ovog videa, palite like, otišite na Insta Gaming, ljubi brat Mister, čujemo se u idućem klipu, vidimo se u idućem klipu, odnosno videu, do tada, čao.